My uncle not hall, yeah, school placement center no. Kojomensa Brampa wo na what you twa mu na what mu nyina ye de akira wo ho na nefie ye nkwohwe se bi enipa no so ate ana asese. Kojo so ate ye kan ye mo ha. Sabre nipa no so ate ana obi anya ba bi e de na wo ne mmofra ko school no. This is fear say you go to my case in the nipa doma wo na to ne de no do ato. Na nde aprabo no ye sha si schools ahora won kan ha kwhwe okwana awofo binum wazi won ba work school na enrollment no okwana oro fado nti se do nche achimota fa benya senior high akra high na azema abakono na awofo no wa kwaje one admission another wazi wuzi no bobo no do ha no wa kwhwe dey zi no wo ho na okwana wa fada abafa ba ni sabe kan zama no ansana sabase school asa wa asase nti da ma prebo na yesa ase na school agudo ya ko nyina no epa egude ampa omanfo aba ho a wanye ayetachafo won kitawuze no orokodi ye o hwede won sa ba kan won ba no won perspectives na won school uniform na akwa ma na wotum ase school ase nti aprebo no dem no te na that was so the na ebutuma case ni pede that's ni papa na o na is ya no that pa we say last week the maso na ended that yakwa no ona no na ware pre admission ni na no e wo de so se na abempa nti we tuma kada so far so good amanfo a wo no de no that one painful eduma no ana na woguda wariye yada sepa nti na yasa so atesa no ma aka akire no so do ani bu a ene nkona wie ye no hu so obi abenya ba bi de na bofra kwa na Jesus yantu men kada nde bako wie ni no e wie ni na o sande resolution center not one 6 weeks I was in here the miduma no nti duma na wari ye no so eguma aboru nti osno bia na oba ewu obo a ene da ona wa be ye wakade won kwangwa hwe na yame aduma baye Sundays na we nti se ebia ipako na no Sunday obokohwe na se ne nsa nkan a obatena ba ho nti yantu men kada everything that ko ne de wo wi but you will use me there that pana ye be ye ni muze and say no don so kra ko na yipa okra na de bi na wo ha wo hwe there on so awa wo no pefu ba hwe no aso anu ama hon enti ensamra schools na wabo apro akomo no parents no almost say how ben wo mo famu e wo hosabre ya o makohu o mo fredi ni ade see is the perception that any mu ye board they will be there as when schools are only bia abakono no one na numbers wo awofo no in the same year school ni ya na adwende nyipa 100 na bosho na oma number 1 to 100 ona waka nyina no na wa kofie na ye ministry of education wo be ma when headmasters ni bi was one kase but we be ya kwani so far ni say awofo no there oyaza a process no okodo smooth nti wo wenyi sumu de okodo dama na nka wetum we was one man after school no mo na da oda wa shade siase ni I am 27 over shade siase ni ti minimum kre wanya wo school uniform a wa kono was one man was akwa mba no after school no mo nti that na ability 20th of this month to 27th no year reopening nti obiara wetum akwa uniform nde ona last week wetum ko di wa farm wa farm na tara wa to wanda maybe minimum one baroko amon so afina we would we nya the school no onso work na wo hwe wenzi wo board no bebu wa ona wo ye special placement wenzi ni board no din tiapa no wo wa kwa system no mu no wa hwe dey ampa paper na okita una within wo no one system no mu so within wo da na within wo da na wo dey ma wo do from bia no wo da from ti so far so good dey ekwa wa awfo no o wan shada nka nsam boni bia na school atete fo na da payful na apada yin wetin nkoma wa se da wa ma hon direct with them mama wanye omanfo nkitawuze no nkwa abonten dam ti se bibinya enyi ministry PR another PR department izu komo onwan to botum a church nzama bim Kwajomensa Brampa ye famsi ya da se ya mani boni Kwajomensa Brampa no wa di akire wo nwumasua mu de ono ana to ho nkranti anwumre de aka akire bia nso o de bebreye